Erikinak tasyak lika kwa Dios. Okanak tasyak akwiki. Lishab ilesili ka kwa Jesus. Sipam ilshpan sang Mateo. Lopanin pilak tushuneri kakakwa. Sa likutan aan, kicha li Jesus Galilea, ut kikulak rikin la Juan, sa linima Jordang, renak taku siksha. Aut la Juan, ingka rah kirah, shku singkilisha. La inrah tento naktaku si ingha chan. Champutro nakatkulon, nakatchalpikin. Kicha ok li Jesus ut kischere. Kana Juan chihokan anak Juan, shpanak hokainta tsaklok ruling, ru kaano chishkunil lirahom li Dios. Toka anak, kishkuloan shcho la Juan, utnak akshku siksha li Jesus ki el chakli chihumpa sa liha. Toka anak kiteong klichosha, ut kirilish musik li Dios, jo chak chikupek sa shpen, kama hunak mukuy. Ot ki aik hun lishchab ku shekh ki chal chaksa chosha kishche. Aana in likwala liraro ima. Rik inaan nasaho linchol. Ratin likakwa. Nimlalakal kakwa Jesus. Teshilang kung kamukak li ani mar tawlech na akhre teshilang. Naktohkishkulish angel kawa San Juan Pablo II, naktohak rokikho ajolominel reli iglesia ho papa. Kikulak sa hulinim latenamit aran Francia, keshpatsre, kawa papa. Arkwan laat linakaning ay sa latyuam, maansh kutangkil nakshatyulat rikin lana, maanak laat nakshatok chitsolok sa seminaryo, maan laat nakshatok ho diakono, manaanak laat shatok ho padre, malaat nakshatesh at ok ho obispo, maraklaat nakshatok ho kardenal, maraklaat nakho shatok ho papa, arkwan la linakaning ay changkebre naknakaokep la kwami nakaket hunakanim la kashlang kwa li pastel. Ut li papa San Juan Pablo kische ma kunre an li shetechan arkwan lining ay chisa salincho. Linining ay la inchan an lishkutangkil naklash ko lingha shmaling na linkyu kwa. Nim ok lingna, nim ok linkyu kwa, nim okep lingkomon, nim okep likwamin, nako sekan rikin chisasa kachol chan shmanak rikin likutan aan, kikepesh lawil naklaing ting ok sa chosha sa likutangkil naktingkang. Likawa San Juan Pablo II, lichochischep alke aanain. Nakpihunak likas kitsing. Nakmahinas kulikop iha. Tokmak aapik inlish lawil. Naktook tatok sa shlimakwal akwa echiyom lidios. Kwan hunsut ne keche hokre, kwan linalep ne keche chikamain. Kawa padre, likup iha aan re sinkil limak.
Ikwan ichinakulaal, tohpatsakwan. Entonces, impatsakere, magmag tapili kakwa Jesus na kentonse nakishkoli kubiha. Magkwanak shmak li kakwa. Tos kautak kishkoli kubiha. Lityos che bala anain, kwanak ki hun minkak ki kwarak na alep la Juan, panak kikulak chan, kikupek arang Galilea, kikulak arukische. Porque ans primo chan hinkata na. Insyutana kapan. Malaat tapitachal ko tag uli kubiha kikin kapitanaka. Ot arukische li kakwa re, cherapi. Juan, kana Juan, litento, litsipam ilchak shpanep li profe. Re naktats aklokru, litye il, likaru lityos che balik kakwa anain. Kui inkating uliko piha, la es inkate pa naknatelik chaklichosha. Ustamak alin mak, re nakteririk insa leru, re nakte pa nakliko piha, makwa re risingkil foto. Porque cuanque anahcuan, ne que espatlis cupiha, cajunes na cajawa padre, tachal juli fotógrafo, toch chamelco, toch capital, toch antigua. Kiteraje fot mak anasche. Ain makwa jun azul. Api makain. Toha nakik ulman, toha nakik uluman chola Juan. Ut nakakskupsik li siya li Jesus, apimak, ki el chak chihumpat sa ha, toha nakiteong li chosha. Kaperu kiskul. Kiteong, karu. Kunsuchik tete, kaperu kiteong. Hokan inaklaos, che, mokikisheta kisikun li mama foto mokuchanta. Kiteong licho siya o tapimakain. Ot kiril lishmusik li Dios. Kyo chak chikuek sa shen kama hunak li mukuy. Litos che balika kwa aanain. La ata Juan ut la kochen li kwan ke parin tingkut cheru li santil o shichal. La inlik akol be utap imakanakwan lischa iskushin chukwa. Kaeyak sha iskush lichukwa. Kitehe chakli chosha uthun li atin ki el chak ain li ratin li chukwa behab imak. Ain likwalal liraro kim-an. Rikin aan, nasao inchol. Ani siyo kreaan? Lichukwape. Entonces, lichos chepal aanain, tingkut cherujuan, o tebla komon, nakteril, naklaon ko eksalisantil o shichal. Kung lipich na shere li santo ningkoshla, nekepicha, santil o shichal chano na cheli itsat salinchol cha il ichankil kepa Santa tat kakwa santil o shichal atios yukwabe atios kaholbe atios musite Naktimpat sa kherea nakwan arshk utrip li santil o shichal Enkwa kikulun lik aholbe Kikup chakli santil musi kama kun limukuy ot kiel chakli shkush li tukwa aana in li kwalal li raro kimpa o tanakwan li patsom aana in mahulti kere la eskaro li fecha shkupele ha hikag nahulti ko akel fecha sa tiola Kwan lingka na kanaw, kwan lingka na kenaw hoe, kakul likupiha. Otkonchek, ani li padres ko sin leha.
Usrak tesik, awan napalik ang heli sekretaryo teke. Usrak tesik. Pitri lain pues, tishkoy tanayin mag, tinchen kashimpat sin permisre, pero tinche. Likawa padre Herman, rikin shink angelak opchap. Kesh esa hun likutan, hun li regalo, hun li sire, sashkutankil, inka hultikwe, mashkutankil tanaki okchi padri, inkachi hultikwe. Kesh patsa hun li ulepal si, kesh sire. Shte tanaruli kawa padre sa sashcho lakikulak. Utyokin nakchishket palin kape. Padre changpe. Ila ine. Pero ya hu chankin salinchol kwan salikwadro. Ila inchan. Shkutankil inkupiha. Shay sikweli cristian. Se iru nakikulak. Lityos chep alaan. Sa lifecha in. King okho ralal li Dios. Sa lifechaan, kakawain, Kristiyan. Sa likonalaan, kitee chiku, naklao, kwanchik, katsakonik, rikin li Dios. Sa likutan naklao tokam, sa likutan lao naktokah, mokotaata toshik, mokokatake, mokotokanaktarin, arpetoshik. Sali santil chosha kaut panak akite chiklip chiku. Aan litek esalechol la eslao lakpa panel ho iglesia católica. Utkwani keshe kawa padre porque likualal tohkachin ketakwan hunchap kipchap o shipchap impatsa kwe masa aku kwan kharupchap kwan klakwalal. Aut taking kana kak eliko piha. Kwani keshekwe atoh ning kam kwam ayak toh spats akwan. Entonces nintia kwe. Entonces ma ke pidishkwa entonces toh pats akwan. Porque kitoh takwa nak toh tispats rele Dios entonces ma keshkwa. Toh tap itatkwil matshkoy. Aut nak laet nak pech kwa pech nak nekek ina sekem tohana chola. Kaut nak nakelok atal, kaut nak nakelok shab utoh mahina pek, kaut nak nakelok inak pagpash kholom, kaut nak nake porque sale chol na ala shrabal. Utaan ni Diyos kot palikakwa, liku iha mokokakulu tarah. Aan hun likasimatan nasi nashke litukwa pek likahol pek otisantil musike. Utarin kitsaklok rulishtak likakwa li Jesus. Karuk kische. Rupelach naktashik sa chosha sa isnimuk litukwa pek kishpokep likablahuchan. Karuk kischere. Achukesh kaperuk kische. Teshkupsik lishae li ani teshpats. Sashkawa li Dios tukwa pek kahol pek otsantil musike. Jokan pila o anakwan joru chile ninikek angelak sa la iglesia jo padre. Mokochokin takwishchep almarete cheli padre inka nawulak chiru li foto nawulak chiku chapil. Apante pano silala eshina ekchikwa ek. Kwan nakaanchik li foto kwan chikaanchik nekeril otikupiha akshnume chikamaan. Kwan nakse eru nekek ebur mokochal ta yare foto kepan. Nakikol ruchere. Renak se kaput elk. Yal maka nasje. Pero anli mo ko antalit sakal akheliru. Kamarah la intin kiyakwe. Parkwan lit sakal akheliru. Maan li sek. Maan la kuchar. Maan la mantel. Kechiruli tipel kwali nashkam salisek. Parkwan li akheliru. Malisek. Marhan li kwan chisa. Pero. La ish nekeshiokre. Litzakal akheliru aandi te shkule ralal aandi te chule aandi te osop te sik utrenak te shkawain
ralal shkahol li Dios. Ap imakain naknukakawai Kristiyano aanain kwan sa li ritual. Aanain li ritual relikup iha. Utap imak nasye naknokook ho Kristiyan. Ay nasye li Padre. Sa shkawa likup iha lekula al shmatani chan. Shmatani mo ko chanta shmatani. Shmatani listyuam li Dios. Lityuam ain li tento takik. Tokhretal ta tsaklok rurik insteng li santil musiqe. Saksak chikrus chuamet. Kutanok resim ilchik renak. Tek angelak chirue plishkomon. Chihokan lek ulaal ta chulman kanakwan rikin lisantil krisma. Ho chokil mayeh chokre li Dios. Kwan sakal siya lali nakakul. Moko kisyeta ho kamenak mayeh moko chanta ho chokil kaut nak chokil mayeh li Diyos chembal. Lina siya inak le chukwa chok. Le Dios chok. Porque kaut chok sa chosya. Rikin li chule kain rikin shmanung kilain naksalikutan naktekam kul chinaalain chinaishkaal mokokam tatishmano anak akchul ilchik ilchikre listuam anipe li Dios. Otkwe ap imaklek angela ishinapek chikwapek na chimpek chikwa chimpek ning kosdana mokokah kapi titeshkula nakwan anakwan la esharin kasi chikhonilesh la esh kompar la esh inkompar. At imaklek angela es. Rekin li sakeng klisidio. At imak na chimang kere. Ut dinakwak che pala anain. Matyokesh chishpanong kila es na pech chikwa pech na chimpech chikwa chimpech. At imak li na chiman li na naklikik li sakeng arin li na kelochi. Ulumak lishkutan sakeng li kakwa Jesu Kristo. La es na pech chikwa pech. Na chimpech chikwa chimpech. Sa en chikwan rilbalik ulaal likutan sa keng aing renak taik utanimang taek lek ulaal sa shkutan sa keng likakwa Jesu Kristo tishpa li Dios chitsakal reru o chihokan roch penakep lisan teshkul likakwa sa shnimal shkutankil lishkulunik pero lek angela es nak pek chikwa chimbe. Rerilpal nak taik nak ingka tachup lisham likulaan. La es li padrinos. Likwan hun pi poship kaip o kwakip hasta pan kwa padrinos anakwan kwan 60 lish. Impats ere. Mane ke shulak hun sutak chiru hun chap li 60 marakakisha ket li akat shahan shake. Li regalo makak Karusut na katulak la at chirilpal chanu chepal sa kakchi ay karo. Akwal chichosh. Marah ya na kesume rena kompa ne keshekwe chishkunili kalepal. Pero tsakal chan manakatulak chak chirilpal. Usrak rek angkilain. Manakatulak chishkebal shnalet la kwal chichosh. Manakatulak chishtikhbal. Manakatulak chishkebal khunak li santil na lebrikin. Manakakut chiru chandu li kwang li tuam karin. Machoka chiril bali sakek li sham malochlosh an li shakul naklaat shatyenak takil tateng ta peresi. Usrak ril palaan. Usrak rapinkili na lebain. Mukukweta na kwakpi. Shpanak. At imak na siya sa shpen dakal liratin li Dios. Kweli sumenkili.
mukulain tanin keo. Apimak li sumenki. Nasye saratin li Dios dak Isaías anak Juan. Jocaín nasye li kakwa. Mukosyeta li Padre Will. Jocaín nasye li kakwa. Aanain lak angel chiku. An la cual chichos. Aanain lak angel chiku. Lain ning utuk re. Aanain lisik ilru inman. Dinasao pi linchol. Shinkere lin musik. Renak taroksi litikilal rikine likilate namin. Kaperush kere lish musik di Dios. Shinkere lin musik chandikakwa. Aniyaan. Chikakunilo likwanko ari. Keilke mukoketa musik li Dios. Chihultikok bi kaya lakwan lao. Mukokakta laesh lainakwi. Keilke hun li musik li mukoketa. Kak li musik keilke. Renak ta kwang litikilal liraok likuyuk litengang liosloing. Aanak enak keilke hun li musik li Dios. Chihultikok bi ere laesh likok sa Kristiyan. Kui imagine que eskulun sa lisantilmish, sa lilokoning, sa eskulpalet li sakrament, chihultiko kere, li musiek li kwan kikin mokoketa, yak ilke, yana ke estooni, patseke sa likutan nakulung klikakwa. Tutikakwa Dios kishyebre liralal, aanain likwalal, nasao pirinchol rikin, nakishkoliko iha. O tanakwan kamay na syeke likakwa. La esh likwalal nasao inchol erikin. Nimpats akwe. Ma tyesh kawa la na la chukwa la kwalal. La ati chokachi ap inkwe anakwan. Manasao ichol Dios akikin. Kiemak chakwe lipats omain la esh kawa padre. Manasao ichol Dios akikin chakashkwe. Usrak tepats. Lahat kawa Lucas, kawa Manuel, kana Manuela, kana Teresa, kana Gloria. Manasao icholi Dios sa kikin. Naknakatril. Naknakaroon nakabano lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Manasao icholi Dios naknakatril sa Naknakatril sa merkado. Manasao icholi Dios sa kikin. Marak nakak-Israel icholi. Inka ni na kung tisye porque mo kochokin tas na palain mahunta ininume sa lachol. Si kung kalte sume. Manasao lichol Dios naknakatril. Pinka nasao lichol Dios impatsakakwe. Ar nakak Israel lichol Dios. Kamarak timpats ere anak kwan la esh na pek kwan kwip o ship kaip o kwakip eralal. Mas chikunili o beralal na sao echol chirish. Ha, kwan li kun li medio sobao. Pero usaan ya eralal. Pero kwan kela oli padre na kwan kela oli catequista, kwan keli ministro, delegado, coordinador, medio sobao. O tinkana sa oli choli Dios kikin. Porque quila o inkana kabanu ho narajli Dios inkana sa hoy chol quikin quila inkanin juami barkwan li narajli Dios quikin impats kuchikere manasao li chol Dios a quikin la at likwan katarin ot la at tiokachi kwa pinki inkanina te che sale chol Kui utingkana sa oli Dios erikin kahalak kachuan. Kahalak panaklok lain tohna palitingkan. Kachib akli kachuan porque lain tohna palitingki. Katukub akli kachuan panak lain tohna palitin tukub. Karakib panak lain tohna pal makinim anu liraok.
Meskos lak mogo kaktakila ish la inch enkwa tohtinki tohtintukup tohtim anu ain renak li Dios arutis chenak tingkam. Likwalalain pero charge palto pero chap ilbayak kishmano kishcharge anta shaktishteli Dios naktokam to ak erikin ishkwas kitsin renak sasak lischol chikilpal chikap inkil rikin likak angel linakapano antio shere nak nakinerapi